Tini boro Thumlaipara Kalagang Bisinandaro Keha Chiniro polling 37 polling station Jampui Damsara constituency ni bo polling station no chini voter prai 400 voter to in total 400 something to 468 aron sio bo Thumlaipara o skango ke bangma party to mono CPM ho to BJP to IPF to Arimpo tinio ke jotto rawachini party o Maharashtra hamya ye bo party joining kya ke tinin sio brang chongoi pa ba ye chongno welcome kyo brano khaksang mo yapayu chong kau tha ba ha wanai ba ye chong sini raja no palri nai hi brang khaksang phaile mon ba ye বিশেষ के BJP এবং CPM ni je phaine rano brano ang welcome janao ke biskang chong je kuno samo chong raja no palri nai এবং চিনি যে দাবি এবং মাইথেরনো চং আদায় খেনাই আমি হামবাই তোর বেশি কাও আং সানজংয়া যারা ফাইনাই ব্রানি হইতেও কাউথাইথাইনি নাং সিন জমैयो আসুনো আইন কাউ পাই হামবাই rang puisa ni beparia CPN ni jugota pho Blaze Council ni member candidate no khema tong amoni ya karya BJP no thangha BJP ya karai ta uma phema khe je ADC chini travel area ni bok pandawa ang bo Maharashtra Product Kishore Manik kono khaksang ya ang boro party on phaiha omitre kok gong pha san maya aini kok male rasu nam tha tang pule sipiro lo kheto alphot kono rang khau puja dabi dawa maya rang khau puja maya bo yang dang ro bai se phain phong ya bo party no pho jak ni samu tamo na ye khakchang thimi khatu thim ba ya pho ai se ro bai se asu noi ni kaut ma le